Kei te whakahē tētahi o ngā uri o te arawa I te hiahia o te Arawa Group Holdings ki te whakatū hō tērā e 20 miriona tāra te uara ki roto I te pokapū o Kirikiriroa. Anei te pūrongo a Henarangi Goodman. Ana mahi he whakatipu I te tāpui moni, mai ngā kokoraho tiriti o Waitangi, nā tērā hai tā te kai hautu o te waka o te Arawa Group Holdings. Koe ia tēnei ko te huarahi o te tono, kai mua nei I te aroaro. We've not reached any agreements yet as to whether or not we would invest, only that we have been invited to consider an investment in the city. He oi he huarahi tēnei kai te whakahēhia e tēnei o ngā uri whaipānga o te arawa. They should have come back to the affiliates. And we will tell them what we think and then let them do the due diligence in what our aspirations are. He whakahē e whai muri ana I tērā o te riroke o te mana whakahaere o enei whenua tāpoi o Rotorua I a Ngai Tahu kē. Some of us frowned on Ngai Tahu coming in and then we turn around and do a similar thing to Tainui. I ngā maramakua hipa I tono a te Arawa Group Holdings, arā mo te hoko I tēnei hō tērā kai muri iau nei ko te Novotel, me tērā tu kai muri o te Ibis. Engari auwara ki ana, nā te riroke I te tehi atu, o te whātekau mārua miriona tāra. Other opportunities will come along, but they must meet, those opportunities must meet the prudency test. They must meet the test that we all apply, not just Te Arawa Group Holdings, but Ngāti Whakaue and others. Hei tā te Arawa Group Holdings, ko te rongoa e tae ai te tāpui moni ki Rotorua nei, arā kai roto ke I ngā ringa o te kaunihera. Ko Henarangi Goodman, mō te karere.